tutabarikiwa pamoja. Haleluya. Amen. Basi tuketi tuendelee maombi. Mwenyezi Mungu ambaye kwako wewe ndio yote wazi, haja zote zimejulikana, wala hakuna siri isiyosikitika. Yasafishe mawazo ya mioyo yetu, pia Roho wako Mtakatifu, ili tukupende kwa ukamilifu na kulitukuza jina lako takatifu kama tupasavyo, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mama Dani na Mungu eterna dome na imode mushokie Galiniani ndiye mohoro maya akiuga atiriri niere niye mwathani Ngai waku ndukanagie na ngai gitiganire ndukanethorekere mũhianano mwacukie kana mũhianĩre wa kĩndũ o gĩothe kũrĩa igũrũ kana wa kĩndũ gĩ gũkũ thĩ kana wa kĩndũ kĩ maaĩ-inĩ marĩa me mũhuro wa thĩ ndukanacindanĩrĩre kana ũcihoe nĩgũkorwo niĩ Jehova Ngai waku nĩ Ngai wĩrĩirwo ngakinyĩria ciana waganu wa maithe nginya rũciaro rwa gatatũ na rwa kana rwa andũ arĩa mathũire na ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri arĩa manyendete na makaigua maathani makwa ndukanagwete rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai waku na itherũ nĩ ũndũ Jehova ndakoiga atĩ mũndũ ndehĩtie ũrĩa ũgwetaga rĩĩtwa rĩake na igũrũ ikaraga mũthenya wa Thabatũ wambũrage itaga rĩrĩ mĩthenya ĩtandatũ ũgeka maũndũ maku mothe no mũthenya wa mũgwanja nĩ Thabatũ ya Jehova Ngai waku mũthenya ũcio ndũkanarute wĩra o na ũrĩkũ wee mwene kana mũrũguo kana mwarĩguo kana ndungata yaku ya mũndũ mũrũme kana ya mũndũ-mũka kana mũhiũ waku kana mũgeni ũrĩa wĩ gwaku mũciĩ nĩgũkorwo Jehova nĩombire igũrũ na thĩ na iria rĩrĩa rĩnene o na indo ciothe iria ikwo mĩthenya ĩtandatũ akĩhurũka mũthenya wa mũgwanja nĩ ũndũ ũcio Jehova akĩrathima mũthenya ũcio wa Thabatũ akĩwamũra tĩaga ũguo na nyũkwa nĩguo matukũ maku maingĩhe ma gũtũũra bũrũri ũrĩa ũhetwo nĩ Jehova Ngai waku ndũkanoragane ndũkanatharanie ndũkanaiye ndũkanaigĩrĩre mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩgenyo ndũkanacumĩkĩre nyũmba ya mũndũ ũrĩa ũngĩ ndũkanacumĩkĩre mũka wa mũndũ ũrĩa ũngĩ kana ũcumĩkĩre ndungata yake ya mũndũ mũrũme kana ya mũndũ-mũka kana ndegwa yake kana ndigiri yake kana o kĩndũ gĩake gĩothe tuge tũrĩ hamwe Mwathani tũiguĩre tha na wandĩke maathani maya mothe tũrĩ mĩciĩ hau twarĩthaitha ihoya rĩa mũthenya wa kiumia wa ĩna thutha wa Ũtatũ. Ngai mũgitĩri wa arĩa othe makwĩhokete, nawe ũtarĩ ho gũtirĩ ũndũ o na ũrĩkũ wĩna hinya kana mũtheru. Ũtuongerere tha ciaku na ũtũingĩhĩrie nĩgetha atĩ tũgĩathwo na tũgĩtongorio nĩwe tũhĩtũke maũndũ marĩa mathiraga nĩguo o thutha tũtikanage maũndũ marĩa matathiraga. Ĩtĩkĩra gũtũhe maya ithe witũ wa igũrũ nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. tũgũthomerwo thomani kũrĩa ndĩ ithomo ritũ rĩa mbere tũrarĩona kuuma Gĩathani Numbers 13 kwambĩrĩria kamũhari ka 17 nginya kamũhari ka 33. Dari 13 kwambĩrĩria kamũhari ka 17. Musa agĩkĩmarekeria magathigane bũrũri ũcio wa Kaanani, agĩkĩmera atĩrĩ, ambatĩrai mwena ũyũ wa Uthini mũgere kũu kwĩ irĩma, mũtuĩrie bũrũri ũcio muone ũrĩa ũtariĩ, na mũmenye ũhoro wa andũ arĩa maũtũũraga, kana mena hinya kana matirĩ na hinya.
Ningĩ mũmenye kana nĩ anini kana nĩ aingĩ, na mũmenye ũrĩa bũrũri ũcio matũire ũtariĩ, kana nĩ mwega kana nĩ mũũru, na mũtuĩrie ũrĩa matũũra marĩa maikaraga matariĩ, mũmenye kana nĩ kwamba mambaga hema ta marĩ andũ a rũgendo, kana hihi maikaraga mĩciĩ ĩrĩ njirigĩro nũmu. Ningĩ mũtuĩrie ũrĩa bũrũri ũcio ũtariĩ, kana nĩ mũnoru kana nĩ mũhĩnju, na mũmenye kana nĩ ũrĩ mĩtĩ mĩingĩ kana ndũrĩ. Wĩyũmĩrĩriei mũno na mũtũrehere maciaro mamwe ma bũrũri ũcio. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩyo nĩguo mĩthabibũ yaitĩkaga kwĩrua. Magĩkĩambata magĩthigana bũrũri ũcio, mambĩrĩirie werũ-inĩ wa Zini, magĩkinya Rehobu, o kũu ihingũro-inĩ rĩa Hamathu. Magĩkĩambatĩra njĩra ya mwena wa Guthini, makĩgera Hebironi, na rĩrĩ, Ahimani na Sheshai na Talimai, arĩa marĩ ciana cia Anaki, magĩkorwo nĩo matũũrĩte kuo. Na rĩrĩ, itũũra rĩu rĩa Hebironi rĩakĩtwo na hagathira mĩaka 7 itũũra rĩa Zoani rĩa Misiri rĩgĩcoka gwakwo. Magĩkinya kĩanda kĩa Eshikoli, magĩtua rũhonge rwa mũthabibũ rwĩna kĩmanjĩka kĩmwe gĩa thabibũ, rũgĩkuanĩrwo nĩ mũtĩ nĩ andũ erĩ ao, na magĩtwara makomamanga mamwe ona ngũyũ. Naho handũ hau hagĩtuo kĩanda kĩa Eshikoli nĩ ũndũ wa kĩmanjĩka kĩu gĩa thabibũ gĩatuirwo gĩgĩthiĩ na ciana cia Isiraeli. Magĩcoka moimĩte gũthigana bũrũri ũcio, manina matukũ 40, magĩgĩkinya kwĩ Musa na Harũni, ona kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli, o kũu Kadeshi werũ-inĩ wa Parani. Nao magĩgĩcokeria Musa na Harũni ona kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli ũhoro wa ũrĩa monete, magĩkĩmonia maciaro macio ma bũrũri ũcio. Magĩkĩmũhe ũhoro makiuga atĩrĩ, nĩtwakinyire bũrũri ũcio watũtũmire, na ti-itherũ wĩ bũthi wa iria na ũũkĩ, namo maya nĩmo maciaro maguo. No rĩrĩ, andũ arĩa matũũraga bũrũri ũcio mena hinya mũno, na matũũra mao mairigĩtwo na nĩ manene mũno. Ona ningĩ nĩtuonire ciana cia Anaki kuo. Amaleki matũũraga bũrũri wa mwena wa Guthini, onao Ahiti na Ajebusi na Amori matũũraga irĩma-inĩ. Nao Akanani matũũraga rũgĩki-inĩ rwa iria, ona hũgũrũrũ-inĩ cia Jorodani. No rĩrĩ, Kalebu agĩkiria andũ acio marũgamĩte mbere ya Musa, akiuga atĩrĩ, rekei twambate o ro rĩu tũthiĩ tũkegwatĩre bũrũri ũcio, nĩgũkorwo gũtirĩ hingo tũngĩaga kũũtooria. No rĩrĩ, andũ acio mambatanirie nake makiuga atĩrĩ, aca, tũtingĩhota kwambata tũkahũrane na andũ acio, nĩ ũndũ nĩ makĩrĩtie hinya. Magĩgĩtwara ũhoro mũũru wa ũrĩa bũrũri ũcio mathiganĩire ciana cia Isiraeli ũtariĩ, makiuga atĩrĩ, bũrũri ũcio tũcangĩte tũkĩũthiganaga-rĩ, nĩ bũrũri ũkũrĩa andũ akuo ũkamanina biũ, na andũ arĩa othe tuonete kuo nĩ andũ meciũga ndaya mũno. Ningĩ nĩtuonete kuo andũ maigana marimũ, ariũ a Anaki a kĩruka kĩa Anafeli, na ithuĩ
tukiona ithuĩ rĩ twĩonaga tũhana ta ndahi onao magĩtuona rĩ ũguo noguo monaga tũtariĩ. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Nigetha tukonokio akĩgĩa na mwĩrĩ
kwa yito. Tukere. Nikuria kwa yito. Sikia mwito kutoka mbali, tumeni Injili. Roho za watu na siokoeni, tumeni Injili. Tumeni nuru ya Injili, ing'are duniani. Praise God. Mwathani agocwo rĩngĩ ngĩkorwo ndĩrathiĩ na njĩra ũũ. Yes, make sure wĩna neighbor yaku hakuhĩ nawe ũmwĩhũgũkĩre, ũmũrore, ũmũsmaĩrĩre, ũmũkaribisha nyũmba-inĩ ya Ngai. Amen. Haya, ndĩrenda tũhũre makofi twĩre Ngai nĩ mwega na
Nyagĩrĩire kũgoca Ngai. Amen.
kuna baridi sana, lakini wewe mwenyewe usipochangamsha, usingojee mwingine atakuchangamsha. Hata present worship akimba yaji, unaweza tu bado kuendelea kukaa na baridi yako. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe kujishughulikia kwanza. Mwanzo ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is better. Kwa niaba ya ni wetu ambaye hayuko pamoja nasi, ameenda kuabudu, lakini ametuacha na salamu. Umezipokea? Kila wakati huwa nawaambia ya kwamba kuwa headquarters ni kujua tu mara kwa mara achidikoni wetu hata kuwa na sisi. Maanake askofu akitaka kumtuma kwa kanisa lolote ile katika achidikoni ni lazima aende. Hata sema ati nilikuwa nimepanga kufanya hii ama kufanya hii, ni lazima aende. Kwa hivyo na tunafurahia kuwa ya kwamba sisi ndio headquarters. Ni kwa sababu ikienda kwingine tutasikia vibaya. Lakini unajua headquarters inakuwa na advantage zao. Kwa hivyo tufurahie. Lakini ametuacha na salamu zake, kwa hivyo mzipokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa niaba yake tungependa kuwakaribisha kwa ibada yetu ya leo, na hatujui ikiwa kuna mgeni. Kuna mgeni yoyote ambaye amekuja kwa mara ya kwanza? Kuna mmoja amekuja mara ya kwanza kuwa pamoja nasi. Basi tuambie jina lako na mahali unatoka. Habari nyote? Ongea na Kikuyu tu. Njĩtagwo Mĩrĩ wa Njiko, na njugire njuke gũkũ ndĩ ta mũgeni, na nĩngwenda tũnyitanagĩre na inyuĩ kuma ũmũthĩ, na njikaraga kũrĩa gwĩtagwo kwa Brown. Na mũrathimwo nĩ Ngai. Amen. Ukiingia na wote basi. Sasa tunataka watu wao wanakuja na kutembea alafu wanakaa. Etigo. Hata kwa kikombe kama maji utapewa, utashukuru Bwana. Thank you so much. Over to you. Reke tugucokeria ngaithano nĩ rwaguthia gĩtũgagĩrĩra namba nĩ ihoya ritũ na nĩnjũĩ people nĩ gũkũhecera nĩ arinyitanagĩra nao. Nĩgetha tũheo kiugo kĩa Ngai kĩrĩa tũkũreherwo nĩ mũtungatĩri Reverend Gabo, tũmũĩ nĩ tũkũina rwĩmbo rwĩ haha hakuhĩ nawe Ngai, na nĩma tũkwenda kiugo gĩake gĩtũtware hakuhĩ nake. Tũrũgame na igũrũ. Yeah.
mioyoni mwako tunapata amani, tunapata kusifu, tunapata kuomba na tunaridhika tukiwa kwako Bwana. Na ndio maana tunaendelea kukuambia ya kwamba tungependa Yesu Kristo tuongoze safarini yetu ili tuendelee kuwa karibu na wewe na haswa mwishowe tuishi milele na milele pamoja na wewe Bwana. Baba, tunakuomba wakati huu, manake bado tuko huku ulimwenguni huu, tunakuomba Bwana uendelee kututunza, uendelee kutuongoza, uendelee kutuonekania. Mambo yanaweza kuwa ni mazito Bwana, lakini hatutakata tamaa, tutaendelea kuishi na hakika utatuwezesha Bwana kufaulu. Kuja unene nasi wakati huu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mwana ni agosho. Manesa sikiwe sana. Basi tunashukuru sana kwa kupata nafasi nyingine ya kuwa pamoja ili tuendelee kutiana moyo tunapoendelea na safari yetu ya kuelekea mbinguni. Hata ikiwa tunapotazama yanayotendeka huwa tu tunawaza, na tukiwaza wakati mwingine huenda wengine wakakata tamaa, na huenda wengine wakajikuta wamebadilisha mienendo yao kwa sababu ya yale tunaona. Tunaangalia vile uchumi iko. Uchumi inasemekana, uchumi iko sawa ama ni mbaya? Inasemekana ni mbaya. Nakumbuka ile Friday tulikuwa tunatoka maombi mahali ilikuwa around saa 8 ya usiku. Sasa unajua ni vizuri kuenda na kutafuta na uso wa Bwana. Tukasimama hapo Banana na watu walikuwa wanapanga line ndio waweke mafuta kwa gari zao na kwa pikipiki, kwa sababu pump zilikuwa zinabadilishwa. Kuna huko wengine walikuwa wamebadilisha. Sasa nao walikuwa wanabadilisha, wakitoka kwa pump hiyo wanabadilisha kwa pump hii. Sasa ukienda uwekese pengine hujui, alafu uweke gari yako kwa yenye imebadilishwa, unawekewa na ile 195. Lakini nyingine yenye hajabadilisha ni 180. Tuseme yeye kauliza sasa msichana, sasa ni gani hujabadilisha? Akasema hii, naona sasa vile mkubwa anakuja hivi akibadilisha. Sasa nikasimama hapa sasa niwekee sasa niwekee na hii pump. Sasa kumaliziwa mwingine alikuwa amefika, lakini sasa huyo mwenye kubadilisha alikuwa amefika, akamwambia wewe nenda uwekeshe huko. Akasema si hapa ndio nimeambiwa ndio hii haijabadilishwa. Akasema lakini sasa tayari imefikiwa inabadilishwa. Kumaanisha nini? Ni petrol station moja, lakini unaenda tu angalia ni hii ama ni hii ama ni hii. Sasa ni zote. Kwa hivyo uchumi haiko vizuri vile kwa sasa. Lakini hatutasema kwa sababu uchumi ni mbaya tukufe. Tutaendelea na safari. Mwana ni ngosho. Hakuna mwenye anaweza kusema tukufe. Hakuna. Unapoangalia hawa watoto wetu, hawa children, vile wanajipeleka. Wengine tunaambia tunashukuru sana. Mimi ninapoona mnajua tu vile nawapenda sana hawa youth. Sana hao wenye wanaendelea kukuja kwa kanisa. Manake kwa kanisa uko safe in a way. Wengine unaanza kumwambia, anakwambia dadi ama shosho, hiyo ni yako. Na tunajua kuna wengi tumeacha nyumbani, either wajukuu ama wengine watoto. Hawataki, wanakwambia hiyo ilikuwa ni enzi zenu, sio zetu. Sisi tutaenda ibada online. Na hata ukienda umuulize kweli ulikuwa online. Tunashukuru Bwana kwa sababu timu ya Kamau inaweka services zetu online. Lakini hata ukienda kumuuliza atakwambia si nitakuja tu kuiona baadaye, mimi nilikuwa nimelala bado. Lakini ukimwambia alikuwa anakuambia nini, ataiona online. Na ni watoto wetu na wajukuu, hatuwezi tukawaacha. Familia vile huwa tunaangalia, unaona familia haziko pamoja kama vile
ilivyokuwa hapo awali. Hawa wazazi wetu wenye wako na umri wanajua kitambo, ukiita familia uwe pamoja, mnasema familia tunaenda mahali fulani, hakuna mwenye angepeana excuse akwambie mimi niko na mipango fulani. Si ni ukweli? Ulikuwa unapangua ya. Ilikuwa kama vile sisi saa hii kama niwe na mipango liburuga atiko na niambie tuko na mipango kama ya hii na hii na hii, siwezi nikamwambia niko na mipango. Ni lazima nipangue yangu niwe hapa, kwa sababu ni mkubwa wangu. Askofu akisema nataka Sunday uende Rwambuni unipee report, hata kama nilikuwa nimepanga wewe communion kwa ibada zote mbili, hiyo ni yako, utajua vile utafanya. Lakini sasa tunaona ya kwamba ukiita watoto hata wanakuambia dadi, mimi ukumbuka hata mimi niko na familia. Ndio unaheshimu familia yake, lakini bado ni mtoto wako, ni mtoto wako. Hapo ndipo tu tunapata ripoti mingi, very discouraging report. Juzi Friday hiyo tulikuwa tunaona ile accident yenye ilikuwa Ndondiani, watu wamekufa, na pengine hao ni watu tu walikuwa wanauza wanajitafutia hapo tu kwa barabara, wengi wamekufa. Ripoti zenyewe zinakuvunja moyo, unashindwa itakuwa namna gani. Etigo ripoti mbaya sana, watu wanakufa, wengine wanajiua. Tunakumbuka wale watu wa Nirogatorogai ama Langata, mama mwenye aliua watoto wake, akataka kuwa bwana yake, bwana kaokolewa na yeye akataka kujiua na pia hakukufa. Sijui ikiwa sasa wamepona, kwa sababu wote walikuwa Kenyatta, news ilikuwa inasema fighting for their life. Na huyo sio mwanaume alikuwa anataka kuua bibi, wakati mwingine mnaona kama sisi ndio tunauana. Ilikuwa ni mwanamke anataka kuua bwana yake, aliua watoto. Hiyo ikiwa ni hivyo. Zingine tumeona wanaume wanaua watoto na wanaua wake zao na wao wanajiua. Report za kusikitisha sana na za kufanya ujiulize maisha ni nini. Tumeona watu wakioana na baada ya mwaka haujaisha watu wamefanya nini? Wameachana. Na pengine wazazi na marafiki wamepanga harusi iwe ya kifahari, ile yani the best, lakini wazazi wanabaki na huzuni na kujiuliza, je, itaendelea hivi mpaka lini? Na hata mpaka unashindwa, maana yake wakiulizwa, tuliona haiwezi kawaki, hata hawajaijaribu. Kwani utasema tumekuwa kwa ndoa hata mwaka haijaisha alafu tuseme tumeona haiwezi kawaki? Hujajaribu, umeona nini? Hata hujafikisha miaka 5. Lakini wanaamua wanaachana. Na wanaona kama hakuna shida. Report zenye zinafanya sisi kama wazazi tusikie vibaya sana. Je, watu wenye hawajaolewa na hawajaoa mtaacha kuolewa na mtaacha kuoa wakati ukifika? Hapana. Tumeona kuchukiana katika biashara, watu wenye wako kwa biashara. Ati kwa sababu biashara yako bado inaendelea, mtu hafurahii kuendelea kwako. Ukifanya hii project, sio wengi wanafurahia. Wengine tu wanakuja kuona, lakini asimu huyu anaona pesa. Kwani hizi biashara na hata miaka yake imeenda, ni za aina gani, ni za nini? Jealousy. Na hata wengine wanapangiwa uwe. Wakati wende nilikuwa manake ndio bado nilikuwa nahubiri, nikisema ya kwamba wakati mwingine unafungua kaduka kama maziwa kama, alafu wanaanza kuharibu biashara zako wakisema ati huyu hiyo maziwa yake haikuwa sawa, huwa anaweka blue band just because uko na wateja wanakuja wakiwa wengi. Hapo nje ya kwako tu, maana tumekodesha, hata maana unaishi sio kwako, ni kukodesha, lakini maamua weke njanza kama maziwa tu, hata upate pengine hata ikiwa ni shilingi 10, kwa hiyo nimeuza, pengine utanunua chumvi ile ya kupima. Lakini wanasema unaweka nini? Ruba. Si umeshasikia zote.
Wengine unasikia sasa biashara zako inaenda kuharibiwa, usikia sasa wanasema huyu anaweka morase kwa asali. Mastori kukuharibia biashara. Jealousy. Hizo ndizo story ziko hapa nje. Tumeona familia zimegawanyika, watoto wanachukiana na wanaanza kufikiria mtoto fulani anapendwa kuliko mwingine. Na pengine sio ukweli, ni vile tu pengine watoto wako wako sawa, wamepata elimu, wanaendelea, wamejitahidi vile wawezavyo, wake wakielekezwa hawataki kusikia, lakini wako wamesikia na wanaendelea. Mtu anakuchukia tu kwa sababu watoto wako wanaendelea. Na wewe mnatoka tumbo moja. Watoto wenyewe wanachukiana, ama watoto wanachukia wazazi. Na kama vile nasemaga, si kuna watoto wengine tunasikia wanataka wazazi wao waende ndio wabaki na mali. Hizo ndizo story tunasikia. Maisha iko namna hii. Lakini wenzangu, nataka kusema hivi mchana wa leo. Tunanungunika lakini tutaendelea na safari. Na hiyo ndio ujumbe. Tunanungunika lakini tutaendelea na safari. Ama ukipenda ni kuzito lakini tutaendelea kukaza mwendo. Ni kuzito lakini tutaendelea kukaza mwendo. Haleluya. Njia ni hiyo. Haya yote yako lakini hatutaacha kuishi. Watoto wa Israeli Mungu alikuwa amewatoa Misri na akawaelezea kwamba atawapea nchi yao, na wakafurahia sana, very excited. Kama vile mtu akienda kuolewa ama kuoa, kuna kuwaga na hiyo excitement, na unaona kama siku haitafika, lakini ngoja basi ifike, alafu baadaye unasahau ile excitement ulikuwa nayo. Watoto wa Israeli walikuwa na furaha wakitoka Misri, wakaendelea, lakini wakaanza kuwa wananungunika, na wakati mwingine wakawa wanataka kurudi Misri. Mahali tumesomewa, tunaona Biblia inatuelezea kwamba walikuwa karibu kuingia kwa nchi Mungu aliwaahidi. Ndio Moses akatuma wale watu kwenda kutazama na kuiona, waende wapeleleze, waje wamletee report, wajue itakuwa namna gani. Na Mungu alikuwa anataka waende wapeleleze, wajue vile huko, wajue wale enemies vile wako, ili waone na walinganishe na nguvu za Mwenyezi Mungu na confidence yao kwa Mwenyezi Mungu. Lakini vile ripoti ilirudi, wale 10 walianza tayari kufafanua, na kufafanua haikuwa yao. Wao walikuwa waende wapeleleze, warudishie Musa ripoti. Musa naye na Aaron wajue ni nini watanastahili kufanya. Lakini wameanza kufafanua, watu wa huko, hata hiyo nchi na meza watu. Watu wa huko ni wakubwa sana, hata hatuwezi, sisi tunaonekana kama grasshoppers. Ndiyo kweli watu walikuwa ni wa hiyo wakubwa sana, lakini haikuwa kazi yao ya kufafanua ripoti. Ilikuwa yao tu kuleta ripoti, wanampea Musa. Musa naye analinganisha nguvu za hawa watu enemies. Je, nguvu zao na confidence ya watoto wa Israeli ndani ya Mungu iko namna gani? Lakini na wao watoto wa Israeli ni kama walikuwa wameamua kuangalia vile mambo yalivyo kuliko kuangalia Mungu wao. Na huenda nasi ikawa ni hivyo. Wakati mara kwa mara tunaangalia vile mambo yalivyo. Mtoto anafukuzwa shule, tunaona kama mtoto hatasoma tena. Ama mtoto umeambiwa asirudi shule bila kuleta school fees yote, na tunaona kama mtoto hatarudi shule tena. Ama mwingine yuko college, naambia hatafanya mtihani kabla hajafikia mwisho wa mwezi huu, na tunaona kama haitawezekana. Tunatazama vile mambo yalivyo kuliko kutazama Mwenyezi Mungu. Ndivyo watoto wa Israeli walivyokuwa, wakapea priority kuangalia mambo, na wao ni kama wanajiambia hii iko namna hiyo, hata hataka kusikia mambo mengine. Wakakataa na wakasahau yale Mungu alikuwa amewaahidia. Maana yake alikuwa amewaambia nitawapea nchi, na nyinyi mkikubali
kufuata amri zangu, mtakuwa wana wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Mada ya Bosho. Mtakuwa wangu na nyinyi, na mimi nitakuwa Mungu wenu. Lakini mambo hayakuwa hivyo, walikataa. Na ndipo basi Musa akawalilia, kwa sababu Mungu alikuwa amekasirika akitaka kuwateketeza wote. Musa akawaambia, Mwenyezi Mungu, wewe huwezi ukawamaliza, kwa sababu watu wa Misri watakuja kusema ya kwamba Mungu wao aliwatoa na akashindwa kuwafikisha, na ndio maana amewateketeza jangwani, amewamaliza. Naye Mungu akasema sawa, lakini Caleb na Joshua, kwa sababu wao walisimama imara, wakaendelea kuwa na imani ndani yao, wao watafika. Lakini hao wengine wa miaka 20 na kwenda juu hawatafika, wote watakufia hapa. Na wakimaliza, wa mwisho akimaliza kukufa, ndio watoto wao wale vijazo nyuma yao ndio wataondoka wakielekea Misri. Watoto wenyewe walipandishiwa kwa sababu ya dhambi za wazazi wao. Walikuwa wameenda kuangalia, kupeleleza kwa siku 40. Na Mungu akasema kwa kila siku watoto watateseka jangwani kwa mwaka moja. Siku nyingine mwaka mwingine. Siku 40 zote kupiga mahesabu na miaka zikawa miaka 40. Watoto wakiteseka jangwani kwa sababu ya dhambi za wazazi wao. Wenzangu, tujichunge sana tusije kuachia laana watoto wetu ama watoto wa watoto wetu. Mungu atusaidie sana. Manake Mungu na neno lake anafuata. Lakini akawaambia mtakaa na watakaa hadi wa mwisho akufe. Mpaka wakati mwingine tunasoma mambo mengine tunasema kwani Mungu hata hapo anauma. Na unafikiria hiyo miaka 40 ati ama mmoja tu, kuna mmoja amekaa. Pengine hao watoto kwa sababu walikuwa wanajua, pengine mioni mwao walikuwa wanaomba si hata yeye akufe ndio sasa sisi tuondoke hapa, hizo shida zituondokee. Kwa sababu bila huyo wa mwisho kukufa hawangetoka. Na uweza ikawa walikuwa wanajua fulani ndiye anabaki. Pengine walikuwa wanahesabu fulani ndiye anabaki, huyu akikufa tutaondoka. Miaka 40. Mambo yalikuwa mazito, lakini tunasema hivi, hata ikiwa ni kuzito tutakaza mwendo. Mandhari ya Gosho. Na watoto wa Israeli wale waliendelea kutii zile vizazi zingine, na Joshua na Caleb wao waliendelea kukaza mwendo. Na Caleb na Joshua wakajua ya kwamba hata ikiwa mambo ni mazito, hata ikiwa kuna kunungunika, ni lazima waendelee na safari. Lakini hawezi akaendelea na safari bila kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Mahali tumesoma kwa Injili, Biblia inasema ya kwamba hata mtu ukimpea kikombe ya maji, Biblia imesemaje? Biblia imesemaje? Ahadi yako utapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ikiwa ni kikombe ya maji tu, nitakuja unipee kikombe ya maji. Mstari wa 42. Mahali tumesoma Matthew chapter 10 42. Hata ukinipea nikikutembelea nije kwako, unipee kikombe ya maji tu baridi, hata wanaongeza maji baridi. Iko wapi hiyo basi? Maji baridi. Utabarikiwa. Taji lako utapata. Kumaanisha ya kwamba hata ikiwa safari ni nzito, Bwana Yesu asifiwe sana, hutakosa kikombe ya maji baridi, hata sio maji chemsha, kwa sababu unaweza kukosa gazi ama makaa ya kuichemsha. Lakini ya baridi, maji baridi utayakosa. Hata ikiwa huna maji kwako nyumbani, utaenda mtoni, utakosa maji. Maji baridi, hata wewe utapata taji lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mimi nilikuwa nasema Mungu hata kitu kidogo tu kama kikombe ya maji baridi tu umepea mtu. Kwa hivyo hata ikiwa ni mazito, uchumi ni mbaya,
tunasema nini? Tunaendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata tufikirie tu, hata ikiwa sitapata kikombe ya chai, nitapata kikombe ya maji baridi. Mwanza ni ya moshi. You know, nitapata kikombe ya maji baridi. Na hata nikipeana hivyo kama nitembelee, mwambie yenyewe, mimi hata sina sukari, sina chai. Mimi hata sina gaza ama makaa ya kuchemsha hata maji, lakini kikombe ya maji baridi niko nayo. Kama aseme leta. Hata hapo utabarikiwa. Haleluya. You know, tunaona. Na sijui ikiwa nyinyi mnaona kama vile naona mtu tumempea kikombe ya maji baridi, taji lako linakuja. Kwa hivyo hata ikiwa ni mazito, hujapata chai ya kumpea hata wewe ya kukunywa, hujapata sukari hata katurungi huna, lakini kuna kikombe ya maji baridi. Haleluya. Baraka zako uko nazo. Kuna mambo mawili matatu ningependa kusema. Number 1, tuchunguze vile mambo yalivyo na tupate facts. Vile situation iko, to get facts. Yaani tuhakikishe ya kwamba vile mambo yameongelelewa ndivyo mambo yalivyo. Joshua na Musa hakutaka kubahatisha. Akatuma wapelelezi kwenda kuhakikisha ya kwamba watu wako hivi na hivi, miji yao iko namna hii. Kwa sababu wakati mwingine bila hiyo huwa tunajikuta tumeenda tu na tunakuja kujuta baadaye. Tukiambia si ningeenda tu. Get facts. Jambo la pili, kila wakati, na hii ni muhimu sana, tukumbuke ahadi ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahadi ya Mwenyezi Mungu. Unajua Mungu anaposema ya kwamba atakuwa pamoja nasi, hadanganyi, na huja wakati unafaa. Nilikuwa nasema asubuhi ya leo, Sunday nilikuwa na duvi. Of course unajua ya kwamba evangelist wetu yuko pamoja nasi kwa sababu pia alipata accident huku Ngecha akiondokea watu wa duvi. Akaanguka. Tuendelee kumwombea, lakini anaendelea kupata nafuu na nguvu. Nami Sunday nilikuwa nimegongwa na pikipiki nakuja tu kabisa, ikagonga mlango wa driver. Sasa unashindwa simama hapo tu, unashindwa ufanye nini? Na ingine ilikuwa imesimama kwa sababu ilikuwa inaona napita, lakini imekuja hivi napita hiyo inakaa kama imetumwa. Unajua kitu imezaa kuapeliwa, unakaa kama ni kutumwa. Sasa namwangalia hivi, pole, anajiendea. Sasa unajua nimesunde toka kabla hajaenda nini, hapa nikawangwale. Na utatoka ukute waseme ni wewe umewagonga na ni kwa mlango, uwezo kagonga na huku ikiwa ni kwa si mbele. Sasa ikawa hivyo, nikapandisha kile nikaona ninapanda, although inapanda ikisukuma kwa sababu imeshikiliwa na huko ndani. Mlango nikawa nafunga, sema hii itangojea, acha tu mtatembea nayo hivyo. Sasa leo asubuhi nikipaka hapo, nikirudisha mlango, nikasikia mmoja akasema mbona unabaki mlango? Nikasema mimi sijabaki mlango. Kuangalia, akasema kumbe mahali palikuwa sasa pameingia ndani, pamejirudisha. Hata ni angosho. Kiaba. Etigo. Ikiwa sasa nilikuwa nimepanga sasa ya kuja kutengeneza yote, watatengeneza kwa kwingine mahali kunabaki, lakini kuna mahali umejirudisha vile ilikuwa. Alafu nikasema miujiza mama Joe. Hivi hapa this morning before you started the service. Wanaweza sifiwe sana. Mungu huja hachelewi. Ni vizuri kila wakati kukumbuka ahadi. Kwa sababu Mungu alituahidi ya kwamba hatatuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuwatoa Misri ili awaache jangwani. Mungu hawezi akiwa amekuokoa kwa sababu tumeokoka ili akuache njiani. Hawezi akakuachilia, hawezi akaniachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi kuwa alikuita ili akuache utesekee ndani ya wokovu. Haiwezekani. Mambo yaweza kuwa ni mazito, lakini ngoja nikwambie dada yangu, nikwambie ndugu yangu,
nikwambie baba mzazi, mama mzazi, mlio hapa, Mungu hawezi kukuita kwa jina lako na wewe umeitika, halafu akuachilie. Hawezi. Maanake Mungu habadiliki kama. Mwanza ni amosho. Tunaweza kuwa miwili na tusumbua, tumegonjeka mguu, lakini Mungu hawezi akakuachilia. Hata nimefurahia sana kuona Mama Rose. Kuna baridi sana na tumekuwa tumekubiza, lakini sasa hata ikiwa kuna baridi na vile ilikuwa asubuhi sasa hivi afadhali. Amekuja na tunajua kuna shida ya mguu. Mungu akubariki zaidi. Mungu hawezi akakuachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi, nilikuwa naambia wanafunzi, Mungu hawezi akakupea nafasi ya kusoma akialafa kuachilia hapo katikati. Hawezi. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi akakupea mtoto alafu akunyime chakula ya kutunza huyo mtoto. Hawezi. Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri tukumbuke ahadi Mungu alitupea. Huenda ikawa hawa watu 10 walikuwa wamesahau ahadi Mungu aliwapea. Alikuwa amesema nitawatoa na nitawapea nchi yenu, na mkitia amri zangu nitakuwa Mungu wenu na sitawaacha kamwe. Lakini huenda ikawa walikuwa wamesahau ama hawataki kukumbuka. Lakini wewe na mimi tuendelee kushikilia hapa katika safari hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiachilie hata ikiwa ni mazito, tuendelee na safari. Nanga, tuko na nanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na nanga, na nanga yako iendelee kushikilia. Wenye wanajua, wavuvi wanajua, ama wenye wamekuwa wakisafiri na meli wanajua nanga ni muhimu sana. Na ikishika mahali imeshika, huwezi kuitoa. Kwa hivyo nanga yetu iko ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikitoka kidogo ikiteleza, na mwenye kutunza hiyo wimbo alikuwa anauliza ati je, wakati wa mazito nanga yako itateleza ama itaendelea kushika? Hebu muulize mwenzako ikiwa nanga yake bado inaendelea kushika. Nanga yako bado inaendelea kushika ama imeanza kuteleza? Nanga yako inashika bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema wazi ya kwamba mazito atakuja, storms zitakuja, lakini nanga yako iendelee kushika. Haleluya. Na hilo ndilo ombi langu kwa kila mmoja wetu. Na la mwisho, tukatae kuwa intimidated. Tukatae kutishwa. Kataa kutishwa. Lini ukatae kutishwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Caleb alikataa kutishwa na wale watu ambao walikuwa ni giant. Kweli walikuwa ni giant? Kweli walikuwa na nguvu? Kweli miji yao ilikuwa na ukuta? Hawangepata mahali pa kuingilia? Lakini Caleb alikataa kutishwa na hayo mambo yetu yote. Ukatae, kataa kutishwa na uchumi ambayo ni mbaya. Kataa kutishwa na mtoto ambaye amekataa kukusikiliza kama mzazi ama kama bukaa. Kataa kutishwa na wale ambao wanakurudisha nyuma. Kataa. Kama vile Caleb alikataa. Na akawaambia hapana, tutaenda na tutamiliki hiyo nchi. Na akasema ile nchi tuliyopeleleza ni nzuri zaidi kupita kiasi, ni nzuri kupita kiasi. Na ikiwa Mungu amependezwa nasi, hakika atatupeleka huko na kutupa nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa Mungu amefurahia na ameridhishwa nasi, that is the only condition. Ujiulize basi, ikiwa Mungu amefurahia ama ikiwa hakufurahia. Lakini tukatae kutishwa na yale yote tunapitia. Kwa sababu unaweza kutishwa na mambo unayopitia wewe binafsi. Na huwa tunapitia mambo tofauti. Unaweza kutishwa
na wale watu mnaishi na wao, hata ikiwa ni wa familia, unaona kama wanakudharau, kama wewe sio kitu, ukatae kutishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kataa kutishwa na hayo mambo unayopitia. Ukatae kutishwa na competitors wenye kwa biashara. Mtu anaweza kuja aweke biashara kubwa kuliko yako, na kama yako na shushe bei kidogo ndio achukue clients wako waende huko, alafu pandishe baadaye. Kataa kutishwa, kwa sababu wewe ni wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ikiwa ni mazito, tutaendelea na safari. Kuna wimbo sijui ikiwa Liza atatuwekea hiyo wimbo na Liza na Kamau. Na niliongelea kuhusu, lakini hatukuwa na muda. Na unaposikiliza, hata pengine mwanzie katikati, unaposikiliza inakutia moyo. Ile Mungu nitie nguvu nimalize mwendo salama. Anga ni agosho. Mungu akutie nguvu umalize mwendo salama. Mungu anitie nguvu nimalize mwendo salama. Ni wimbo ambao tunaijua, iliimbwa na William ya Kiswahili, a very nice one. Atutie nguvu. Mahali anaongea tu, watu wengi walikata tamaa. Manake hawakupata watu wa kuwashika mkono na kuendelea kuambia tutafaulu. Basi ndivyo nasema, shika mkono mwenzako na umwambie sisi tutafanya nini? Tutafaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tutafaulu. Mungu aendelee kunena na kila mmoja wetu. Na tuwe kama Caleb. Tukatae kutishwa. Kataa kutishwa. Kataa kutishwa na yale yote unayopitia, kwa sababu kuna Mungu mbinguni, na Mungu yuko pamoja na wewe, na Mungu huyo ndiye atakuwezesha kufaulu, na hakika tutafaulu. Kuanzia katikati baby. Wimbo yake katikati. Unaweza kuwa unapitia, lakini unayajua wewe mwenyewe.
tusimame tukaweze kupata nafasi ya kuomba, kwa sababu mambo ni mazito na mengine tunashindwa kufanya nini, lakini yote Mungu anayajua. Kwa hivyo ombi langu, ninapojiombea na wewe unapojiombea, ili Mungu atuongezee nguvu tuweze kuendelea na safari, hata ikiwa ni mazito, tukaze mwendo na tuongezee nguvu tukaweze kukamilisha na kumaliza safari yetu salama. Wengine wamekata tamaa, usikate tamaa, kwa sababu Yesu anaendelea kukalia kiti cha enzi na hakika atakushughulikia. Njaa isikufanye ukate tamaa. Kukosa marafiki ama watoto kupitia ama kukataa kukutii isikufanye ukate tamaa. Kupungukiwa na nguvu kimwili isikufanye ukate tamaa. Endelea kutazama, kwa sababu Mungu yu pamoja nasi. Baba, tunakushukuru sana. Tunakuomba utuongezee nguvu Bwana, tukaweze kuendelea na safari. Hata ikiwa kuna kunung'unika, tuendelee na safari Bwana. Hata ikiwa ni kuzito, tuendelee na safari. Na mazito kila mmoja wetu anayopitia ni tofauti na yale mengine anayopitia Bwana. Baba, tunakuomba ushughulikie kila mmoja wetu kwa njia inayofaa, ili Bwana tukaweze kukataa kutishwa, tukatae vitisho vyote ambavyo shetani anatuletea Bwana, tunapoendelea na safari yetu. Kuna kazi, kuna chakula, kuna watoto, kuna familia, kuna ndoa. Baba Mfalme, yote unayajua. Tushughulikie Bwana, tunakuomba, kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu.
twakinya kurehe mathina ya kwiyendera twatigithukania mbeca ici nĩ ingĩ ciĩko itũra iria tũtigire nyũmba kana ciĩ bengi twahoya Mwathani atĩ icio nĩ ũcigitĩra na cici twarehe nyũmba-inĩ yaku Ngai nĩgetha ituĩke cia gũtheremithia injili ciamũkĩre na ũcirathime nĩgetha ithike wega nĩ tondũ wa Jesũ Kristo nĩkĩo twahoya na twacokia Ngai. Tuendelee basi na tuendelee na maombi na tuketi nyinyi nyote mlio na toba la pele na moyo mlio na upendano na majirani zenu. Tunayo kusudi kuishi maisha mapya na kuzitii amri za Mungu na kuendelea tangu leo katika injili zake takatifu. Karibuni kwa imani, pokeeni sakramenti hii takatifu kwa faraja yenu. Tuameni mbele za Mwenyezi Mungu pamoja nami tukipiga magoti kwa unyenyekevu tukitubu dhambi zetu. Ngai mwene hinya wothe ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo mũũmbi wa indo ciothe mũcirithia wa andũ othe nĩtũkumbũra na nĩtũkũrĩrĩra mehia maitũ maingĩ marĩa tũkũhĩtagia wee Ngai wa ũnene mũno mahinda maingĩ rĩrĩa tũgwĩciria na rĩrĩa tũkwaria na rĩrĩa tũgwĩka maũndũ maitũ. Nĩtwĩgĩragĩra marakara maku nĩ ũndũ wamo na tũgatũma wĩigue ũũru. Nĩtũkũherana ma na nĩtũkũigua ũũru mũno nĩ ũndũ wa mahĩtia maya maitũ. Twamaririkana nĩtũkũigua kĩeha, mũrigo wamo ndũngĩthirĩka nĩ ũndũ wa kũritũha. Twĩiguĩrĩra ithe witũ wĩiguo nĩ tha mũno tũrĩkĩrĩre maũndũ macio mothe nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo mũrũmuo na wĩtigĩre gũtũma atĩ gwata hĩndĩ ĩno tũgũtungatagĩra na tũkenagĩra na mĩthiĩre mĩerũ nĩgetha rĩĩtwa rĩaku rĩtwo na rĩkumio nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni ambaye ameahidi msamaha kwa rehema zake nyingi kwao wote wamjiao kwa toba la moyo na imani ya kweli, akurehemuni, akusameheni, akuokoeni na dhambi zenu zote, akutieni nguvu, akuimarisheni katika wema wote na kufikisheni kwenye uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tũtingĩeta gũkuhĩrĩria metha-inĩ yaku wee Mwathani wĩirwo nĩ tha tũkĩhokaga maũndũ maitũ magĩrĩire na makĩria tũkĩhoka tha ciaku nyingĩ itangĩgereka. Tuine tu tũhoete hamwe ihoya rĩa kwĩnyihia. Tũtingĩeta gũkuhĩrĩria metha-inĩ yaku wee Mwathani wĩirwo nĩ tha tũkĩhokaga maũndũ maitũ magĩrĩire ona makĩria itangĩgereka. Ona ithuĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ kuoya twenyu mũndũ wa metha yaku, no wee nĩwe Mwathani witũ, wee mũrigo waku na nĩkũiguagĩrana. Nĩ ũndũ ũcio ĩtĩkĩra gũtũma wee Mwathani wĩirwo nĩ wega tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũguo mwene Jesũ Kristo na tũnyue thakame yake ũtarĩa kũngĩagĩrĩra nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩgĩtio nĩ mehia ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake na ningĩ maroho maitũ mathamio nĩ thakame yake ĩna bata mũno. Ona ningĩ tũma ithuĩ tũtũũre thĩinĩ wake mĩthĩ na mĩĩrĩ onake atũũre thĩinĩ witũ wothe. Amen. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni ambaye kwa wema wako na huruma zako ulimtoa mwana wako pekee Yesu Kristo afe msalabani kwa ukombozi wetu, ambaye hapo kwa kujitoa mwenyewe mara moja tu alitoa dhabihu na sadaka na kifara iliyo timilifu na kamili na ya kutosha kwa dhambi za ulimwengu wote, naye aliamuru na kutuagiza katika injili yake takatifu tufurize ukumbusho wa daima wa kifo chake cha dhamani hata atakaporudi. Utusikie Baba wa rehema, kwa kuomba kwa unyenyekevu na kwa kuvipokea viumbe hivi vyako, mkate na divai, kwa amri takatifu ya mwana wako Yesu Kristo Mwokozi wetu, tukikumbuka kufa na kuteswa kwake, utujalie tuushiriki mwili na damu yake vilivyobarikiwa. Yeye usiku ule ule aliyosalitiwa alitoa mkate na kisha kushukuru akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema,
Twaweni mule, huu ndio mwili wangu utolewao kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Vivyo baada ya kula akakitoa kikombe na kisha kushukuru akawapa wanafunzi wake akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili yenu na kwa watu wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo uliotolewa kwa ajili yako ulinde mwili na roho sasa hata uzima wa milele. Pokea ule uvuvi, kumbuka kuwa Kristo alikufa kwa ajili yako, ule moyoni mwako kwa imani na ushukuru. Kristo yaitirwo nĩ ũndũ waku, nĩĩikarie mwĩrĩ waku na ngoro yaku nayo, nĩguo ũkona muoyo ũtagathira. Ta inyua ĩno nĩyo ya kũririkania atĩ thakame ya Kristo nĩyaitirwo nĩ ũndũ waku. Ũgĩe na nda.
Tumukumie Yesu Kristo. Mwathani arogocwo. Nikugire ho no nitukenete ngai mwathani akumio. Thank you nitondo wa guka nitukenaga twamwona mutagiuka no tugura tungika. Kwani turagatha ngai nitondo wa guka. Ugukira ucio ngi umugeithie no mwire kanitha ukagwo ni ene. Mwire kanitha ukagwo ni ene. Yes. Ogo ituni kwele kanitha ine tigwene. Nikio tukire mwathani amurathime nitondo wa gwitikira guka ona kwina heo utikae gwitikira tugwa we ni twatonya mweri wa heo ani ndona itha wakajabia na kafere kauga thiini kugo agora muge kafere kauga mutari ni ngenda gokaga na ndide imwe mwathani arogocwo ona itha wakamundonde no ko ndamenyo hono. Thank you so very much. Tukenaga twamwona na twamenyo na inji ya nukutira kunene. Confirmation service no iragi na mbere na irakorwo kuo o Saturday na turatongorio our evangelist na ni wega guka ni wega kureria andu nigetha marutwo nigetha magathii mbere ya mubishopu maria andu ega marutikite. Pius ni arathoma na ena program umuthi hwaini aramita church and community unity process. Ni guthomithania arathomithania na arenda guthomithania umuthi thutha wa githomo ya Gikuyu na atua kwacecwo ithuĩ arĩa athomithitie nĩ ithuĩ tukamũheithia marks no marepresent ituke koguo nĩ wega gũgĩũka gĩthomo kĩu after service na kĩrathomithio andũ othe koguo mwĩtĩkĩre gũka nĩgetha turutwo na tumenye tondu ni wega kuhiga na ni wega kurutwo na kuhiga maundu maria mega na especially maundu maria me makanitha. Koguo ni wega kuhigira na horo cio gukorwo kuo guku after Kikuyu service ni gunyandikirwo haha. Archdeacon ni ekwenda gucemania na andu readers a cell 3 na cell 4 na arenda gucemania na chairperson wa cell 3 na wa cell 4 na treasurer wao na secretary wao, all committee members on coming Wednesday no iroka thaa 10 Archdeacon akenda gucemania na andu acio a cell 3 na cell 4, mutongoria wao muigi kigina na mwandiki kana ene other member aria makoragwo manyitĩrĩire cell icio a cell 3 and cell number 4. Nayo cell 1
kuria gutarikiririo guthio indio aratuceragira ni ageka uguo Thursday ya mweri 6 ucio ungi ni muthenya wa kana Kenya Anglican Men Association igakorwo ku muthenya wa Sunday na riu Sunday ni turorio mwitikire tugoka twihariirie tondu ni hindi angĩkorwo nĩ mwambatĩte na haha Limuru Girls muone kĩhingo kĩrĩa kĩriũ hau hĩndĩ ĩyo president arokaga mũndũ wothe nĩ araigua ta angĩenda gũthomera kĩ Limuru Girls nĩ ĩronania nĩ national school nĩ ũndũ wa kĩhingo kĩrĩkũ kĩrĩa gĩkĩrĩtwo rĩu nĩ ithuĩ tũrenda gwĩkĩra kĩhingo atĩ mũndũ agĩũka gũkũ akoiga nĩ arenda gũthiĩ kũrĩa gwĩ kĩhingo gĩtharaka barabara ya Limuru Tigoni Road koguo muthenya wa mweri 9 athuri othe nĩ muthenya witũ wa kama mugoka mwĩhumbĩte wega twĩkĩre tai muthenya ũcio ithe wa Kanjabi tũke tũrĩ andũ ega mũno nĩgetha tũteithio nĩ atumia aya na athuri aya me gũkũ tũteme mũkaro Achitiko naranjĩrire ndarĩ atemaka mũkaro gũkũ koguo nĩ arenda gwĩtanio na mũkaro ũrĩkũ ũcio mwĩtĩkĩre tũgoka tũgakorwo na joint service nyina wake magia gũkũ no waigua nĩ joint tondũ nĩ njũĩ andũ arĩa maceragĩrwo hĩndĩ ya joint tondũ matirathika kana nĩ joint rĩu nĩ joint service na tũkanjia kĩ 9:30 twĩ hamwe Mrs. Kimagia gũkũ joint service twĩ hamwe tikũhũrĩra thimũ rũcinĩ kũnjũrage nĩgetha cigana nĩ hũrage thimũ nyingĩ mũno rũcinĩ koguo mũgoka 9:30 na Achitiko nĩ agatũtwara wega mũno na nĩ tũgakorwo na kĩndũ gĩa kũrũma twarĩkia koguo tũtigakorwo na ihenya rĩa maũndũ na nĩ tũitĩte indo imwe hau nĩ tũitĩte mũthanga na nĩ tũitĩte kagoto na wiki ĩno nĩ tũgũita mahiga ma foundation stone nĩgetha ũhoro ũcio wambĩrĩria ũhoro ũcio ndũrarũgama tondũ haha hena ithe wa Kanjabi anjĩraga haha hena andũ na mena ũrũme na ti wa mbara na ti nũndano harĩ no nĩ wa gwĩka wega koguo mwĩtĩkĩre tũgoka twĩke wega twĩtanagio na kĩhingo kĩa All Saints Limuru nĩguo athũngũ nĩ mekire maũndũ maingĩ mũno no matiahotire gwaka kĩhingo koguo mwĩtĩkĩre nĩ tũgoka twake kĩhingo atĩ gĩa kũhe andũ reason tũkĩaria na Achitiko nĩ aranjĩraga give people a reason to come to All Saints sasa kũrĩa gwĩ kĩhingo gĩthaka mũno tũgũcenjia base ĩyo na mwĩtĩkie hamwe nani atĩ wona twacenjia base ĩyo andũ aingĩ nĩ megũka gũkũ na kanitha ũyũ nĩ ũgũkũra ona mĩciĩ yakwa hau kĩanderetwo Kentimere Gardens gũtirĩ mũndũ ũngĩroria angĩanjĩria gũikũrũka na kũu atĩ na kũu Nairobi othe mekwanjia gũka na gũkũ nĩgetha kanitha witũ ũgĩe na hinya kanitha witũ ũgĩe na andũ na tũhote kũgocaga Ngai tũkiuma handũ hega ona secretary athi na gũkũ nĩ mũndũ agakiuga niĩ njikaraga ndutaga wĩra kũu no mena Kamau mwĩrũmio meteaga na kanitha gũkũ twathiĩ mamaki tũrutaga wĩra kũrĩa All Saints koguo magakenaga mũno so mwĩtĩkĩre gũgoka mweri 9 na nĩ joint service tũkanjĩrĩria 9:30 na nĩ tũgakorwo na mũthenya mwega pastoral visit ya cell 2 pastoral visit for cell 2 andũ a cell 2 nĩ tũkwanjĩrĩria rĩu kũmũcerera mweri 11 Julai kuma mweri 11 Julai ithe wa Kanjabi ũbange andũ aku andũ a cell 2 rĩu nĩo mekwanjia gũcererwo mweri ũcio wa Julai mwĩtĩkĩre kwĩbanga na nĩgetha pastoral team ĩkorwo ĩkĩrĩ njega rĩu tũrerwo naguo mweri 27 wa August although ĩkĩrĩ haraihu tũrerwo nĩ hymnal Sunday hii ni kusema nini ni siku ya kuimba nyimbo za hymns ama ni nini ni hymns muthenya ũcio tutigakorwo na maũndũ maingĩ nĩ wega kwĩririkania nyĩmbo iria twekaga atĩa nĩ tũrathiĩ tũgĩtonyaga nyĩmbo iria iroka cia oncoming nĩ wega tũkaina nyĩmbo iria ithe wa Kanjabi nĩ mũkũririkana ithe wa Kanjabi na nyina wa Daina
Nimukuririkana tukihonoka iria twainaga tukarira. Ndĩmũthio na wekatia. Ona wanyona kuma gũciarwo no njĩkaga kĩ? Nĩguo? Rĩrĩa coro Ngai ũkakuo na ihinda rĩakinya. Wewe ndio nini mũno makĩina? Rĩu niĩ na nyina wa gũcibiru mũtigĩtũruta hau. Rĩu ithuĩ nĩ ithua hĩndĩ ĩyo. Sawa. Koguo nĩ wega nayo generation ĩno ya Vanessa mukimenya nyĩmbo icio. Mũthenya ũcio tukaina nyĩmbo cia mabuku na nĩ tukaina nyĩmbo nyingĩ Reverend Gambo. Mwĩtĩkĩre tukaina nyĩmbo nyingĩ. Ona praise and worship tukaina nyĩmbo cia kĩ? Cia mabuku. Sawa, tuwekewe nyĩmbo za vitabu. Tutikae kuma harĩa, rũĩ rũtikae kuma kĩ? Mũkaro githĩ tiguo? Na rĩu mũkaro nĩ hau tondũ ithuĩ tũkoragwo tũtongoretio nĩ maũndũ matatũ. Tũtongoragio nĩ kiugo kĩa Ngai na kũina nyĩmbo cia kũinĩra Ngai na ibuku rĩa kĩ? Rĩa thara githĩ tiguo? Icio nĩcio tũheanaga especially rĩrĩa mũndũ eka kĩhiko gĩtheru. So those three things, andũ a praise and worship, mũrore na nyĩmbo iria mũngĩteng'eria. Iria ingĩteng'erio cihane tarĩ praise and worship. Sawa? Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyaga. Sawa? Na tuine mũthenya ũcio na tũkenerere Ngai mũno. Mweri 27 tukaina nyĩmbo cia mabuku. Readers department ciothe o tũrĩa tũkoretwo tũkiuga nĩ wega we wĩ mũtongoria ũkamenyaga andũ aku, ũkamenya mũndũ ũngĩhunjia, mũndũ ũngĩtongoria, mũndũ ũngĩka ũndũ o wothe thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Archdeacon ndatigĩte gũtũ welcome thĩinĩ wa ũtungata ũyũ tondũ wĩra ũyũ ti wa mũndũ kĩ? Ti wa mũndũ ũmwe. Wega harĩa ũngĩka nake wĩre harĩa angĩka. Koguo nĩ wega ũheane. Tutikwenda gũkomereria iheo ciaku, wĩtĩkĩre kũrehe kĩheo gĩaku and let it be known atĩ ũrĩa ũngĩhota gwĩka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Twarĩkia kuga ũguo, atumia mwĩtĩkĩre gũtithia, charity ya mwĩtereire mwĩtĩkĩre gũtithia nĩgetha mwĩke maũndũ marĩa mũbatiĩ gwĩka. Athuri ndĩrona tũtikĩrĩ aingĩ, acio nĩ ngũmaheherera ũrĩa kwerwo tondũ nĩ kuma na mũcemanio kũrĩa na nĩ nyuma ho. Nĩ ngwĩra ithe wa Kamau na njĩra ithe wa Kanjabi na Kamau nĩmere ũrĩa twerwo na mũthuri ũrĩa wĩ harĩa. So may God bless you. Ngai amũrathime na mũhe wiki njega ĩna kĩrathimo. Amen. Napenda vile because wote napenda notices. Hakuna mwenye anaweza kutoka akisema ati hajasikia ama hajaelewa. Manake anasoma na anaelezea. Na ikiwa wenye mnaattend English service kuna maana tofauti. Kuna tofauti kabisa. Hata wengine wanasema kabisa kuna tofauti. Wakati notices zimepeana na because wote kuna tofauti kabisa. Because wote kila mtu na kipawa chake. Mungu akubariki zaidi. Amen. Nashukuru sana kwa the leaders. Pius ameenda kuhubiri mahali ndio maana hayuko hapa, lakini alikuwa hapa jana jioni akitayarisha word communion. Kwa hivyo alikuwa anajua. So ni full house. Miss Mani, thank you so much. Kwa hivyo usiulize ibada. Next Sunday inaini tatu kwa hivyo ni kama unampigia kumuuliza ni saa ngapi. Mrs. Mani, thank you so much. Gina, thank you so much. Kaiko, thank you so much. And Rosemary. Tunajaribu kutrain our leaders ndio wawe above the rest. Ndio mnaona wakati mwingine tunaambia wanasoma Injili. Msije kukajiuliza kwa nini wanasoma Injili. This is all sense. Na hakuna mwenye anaweza kutoshana na sisi. Tunaona? Kwa hivyo our leaders are being empowered by our archdeacon. Ili hata wakienda pengine nasema all sense. The leaders wako hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. And that is what we are doing, and thank you so much for doing it the best. Let us appreciate our leaders. Tusimame tukaweze kupokea. Father, we thank you. Tunakushukuru sana Bwana kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Na tunakushukuru sana kwa sababu unaendelea kushika mkono wa kila mmoja wetu. Na hakika hata ikiwa
kunungunika itakuwa, lakini hatutasimama kuendelea na safari, tutaendelea baba mfalme. Tunataka kuwa kama Caleb ambaye alikataa kutishwa na Nephilim, lakini akasimama kidete na akasimama imara, akisema ya kwamba wewe utawapea nchi, na hakika uliwapea nchi Bwana. Hivyo ndivyo tunataka kusema juu ya maisha yetu mchana wa leo Bwana, ya kwamba utatubariki na kila mmoja wetu itasemekana amebarikiwa na wewe Bwana. Tunakushukuru na tunasema ni asante. Uendelee kutuongoza na uendelee kutuonekania, kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Na amani ya Mungu ipitayo fahamu zote walinde mioyo na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Na baraka yake Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae nanyi sasa na hata milele. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts.